Le nkampani yaPremier Eswatini namhla bekade-ke ilapha-ke esigodini sisemalayinini khona-ke eliyengweni iyawuthula-ke umsebenzi wa-50,000 emalangeni. Lekungumsebenzi wokwakha lona-ke idladla lokuphekela nemsebenzi-ke wokufaka-ke emanti. Ngekusho kwaMfundo Dlamini loboyitona-ke lokuthengisa kule nkampani kaPremier Eswatini uthi inkampani yaPremier-ke Eswatini sekuningi labakwendile balekelela yona-ke le malayinini ku-Neighborhood Cape Point bakufaka ekhathi ukuthi bahle beta-ke batawuveta kona-ke kudla. Lebe basicelile nabo ukuthi acela abamanesi bavakashele sibone ukuthi kunjani sakhanza-ke simo ukuthi kude i-building bamfana badlela ngaphandle sase sithi hayi no inhle lento leniyendako sicela kufaka isandla nathi singu-Premier nikhone ukuthi nibe ne-shelter sinifakele nemanti sinifakele nala ningawasha khona tandla futhi lebe sifuna lokunye kukwenta ukuthi bakhone nekulima ngoba akufuthi ubashiye nje bangenalutho ukuthi udabapha namuhla kusasa batawudlana. So inshisekelo yethu ukubashiyela sibahlanyelele phindze setabanaka for another 3 months sibadonatela kudla from the 3 sites lokuproducewa ngithi as Premier. Umcondzisi we-Eswatini Technoffice lokungumnumzane Mzimela lekungiyona inhlangano libukelona-ke leli dladla lisemalayinini e-Neighborhood Cape Point uthi babonga kakhulu le nkampani kaPremier-ke Eswatini kulandzela ukuthi bona-ke badladla bete-ke limasela lemali baphila ngako-ke kukhangeta. Premier futhi-ke utivulile tandla ngeke sicambe manga kuningi lasasendele kona sifika nje kulo msebenzi wa 50,000 namuhla nje kuningi labasicale khona basicale basipha tingwa babuye futhi njalo nge-fortnight njenganyalo sesitayele lokuthi nemahewu siyawathola siphakele bantwana sinikede labo bantwana tingwa siphindze nalempuphu iyasisita sisekele ngayo kulele sikwendako. Premier futhi usite kakhulu ngoba akagcini lapho kuphela uthite manje ngeke agcine lamhla lokusita utawuchubeka bukede letinesimo letinye tidzingo letikhona. Le nkampani yaPremier-ke Eswatini igcizelele ukuthi leli site lobataliniketa lona-ke emayilayinini e-Neighborhood Cape Point angeke ligcine lana kulandzela ukuthi batawubuya-ke bantu bakhela yona-ke indlu yangasese kanti kuthi-ke tinyanga letintsatfu kuletako batabe lokhu beta-ke babalethela kona-ke kudla lokufaka ekhatsi tona-ke tingwa impuphu emahewu konke-ke lokwakhiwa ngile nkampani yaPremier-ke Eswatini. Etindzabeni temsakato yeMaswati Channel ngingigewri Carlos nacela impilo Dlamini siselengweni emalayinini.